Hello, good morning everyone. Enika laga bal humai dia karne isor ke dhanyabad dia ase aro achi morning tu ekta gana tu kuri kena dikhai dibole mon ase. Sister ekta tai do Salom Praise Center mon itu laga counselor ekta ase moijon gana ekta koribo itu gana do Bible de dakhala gana koribole ase Acts chapter 3 verses 1 to 10 itu de likhi kena dakha itu gana koribole ase de koi kena ভাল bra sai dibi itu ini local record enegai kitor mari kena koribole ase itu gana bal ase nohile ki nohi kena itu accept the three verses 1 to 10 itu through bra ishor ke glorify koribo aro itu bra ami kan ashirbat pabo koi kena gana koribole ase de ভাল bra skip nokori kena sai dibo karne itu janai di ase thank you. Jesus Christ, make me see what you meant.